Kao što vidite, ovo je napravljena maca od kruha i čačkalica. I možete je napraviti. Drugi put ćemo zajedno raditi. Evo, objasnit ću pravila. Prvo pravilo je da budete pažljivi i radite, ako ne možete to napraviti, radite s pomoću odraslih. Naravno, mam i tati. A sada je vrijeme za radionicu. Prvi korak. Narežite kruh pažljivo i neka ne bude mala šnita, neka bude srednja šnita. Drugi korak. Pažljivo ga odnesete na stol. I uzmite čačkalice. 7 čačkalice. I onda pažljivo obojite. Prvo, koji korak 1, kad smo rekli, potrebno je isto malo šnita kruha ako ste probili čačkalicu. Skroz ovdje. Možete napisati mali komad i neće vam se vidjeti taj dio čačkalice. Dobro, počinjemo od noge. Znači, uzmite 4 čačkalice za noge. Pažljivo probijete i pazite kakva je veličina. Korak broj 2 nam je isto za ovo potreban. Ako ste krivo napravili, možete ponovo. Idemo na rep. Pažljivo ponovo probite čačkalicu, tako da rep bude stabilan. I pazite da ne bude prekratak. Zadnje, uši. Uzmite 2 čačkalice i lijepo pažljivo probite. Pazite da se ne dodirne 2 čačkalice jer bi mogla mačkica nastradati. Dobro, puno sreće!